नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. नवी दिल्लीत आयज 15वो राष्ट्रीय मतदार दीस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या उपस्थितीत मनयलो. भारताची लोकशाय संवसारांत आदर्शवादी थारल्या. भारताक संवसारांत लोकशायेची जननी म्हूण वळखतात. भारतांतल्या पुराय मतदार आनी तांच्या हक्काक अधोरेखित करपाक आयचो हो दीस म्हत्वपूर्ण दीस आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या कार्यावळींत मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार, केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रभावशाली झलक चुनाव में देखने को मिलती है. पिछले 3 लोकसभा चुनाव में लगातार 66% से अधिक मतदान के लिए मैं निर्वाचन आयोग और मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूं. इन चुनाव में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे समाज और देश के समग्र विकास का महत्वपूर्ण संकेत है. मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं तथा सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष प्रयास किए हैं. गोयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज राष्ट्रीय मतदार दीस कार्यावळींत ह्या दिसाचे महत्व आनी अधिकार ह्या विशयाचेर जनतेक मार्गदर्शन केलें. राष्ट्रीय मतदार दीस कार्यावळ समुद्र विज्ञान संस्थेन आयोजीत केल्ली. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो आयज भारत भेटेर आयल्यात. भारतांत दाखल जाल्या उपरांत सुबियांतो हांकां भारतीय जवानांनी गार्ड ऑफ ऑनर दिलो. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष सुबियांतो हांकां राष्ट्रपती भवनांत येवकार दिलो. ते उपरांत तांणी राजघाटाचेर महात्मा गांधी समाधी थळाचें दर्शन घेवन श्रद्धांजली ओंपली. भारताच्या प्रजासत्ताक दिसाक मुखेल सोयरे म्हूण आपयले, ताका लागून भारत देशाचे आभार मानता अशें इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो हांणी सांगलें. Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. I'm really honored today, and I'm doubly honored that tomorrow I will be the chief guest at your Republic Day parade. So, Madam President, I would like to express my deepest thanks. Excellency Prime Minister Modi, just like to express to you that I'm committed to promote closer cooperation, closer partnership with India. That is my determination. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या उपस्थितीत वायब्रंट विलेज ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री शाह हांणी गावागावांनी जाल्ल्या उदरगती विशीं खोस उक्तायली. 662 वायब्रंट गावांमदी 474 गावांनी ऑन ग्रीड विद्युतीकरण आणि 127 गावांनी ऑफ ग्रीड विद्युतीकरण जावपाचे आसा. तशेंच अंदू वर्साच्या जून मेरेन 360 परस चड वायब्रंट गावांनी 4G कनेक्टिव्हिटी आसतली अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. नवी दिल्लींतल्या ह्या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, जवाहर राम, किरेन रिजिजू, नित्यानंद राय हाजीर आशिल्ले. तो सड़कें भी बनेगी, दूरसंचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी. सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी. परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का एक कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का. ये बदले हुए दृष्टिकोण का परिचायक. देश के विकास की बात कोई नई नहीं है. 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है. मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी
देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई। आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्तान मुंबईत सहकार से समृद्धी ही कार्यावळ झाली। या कार्यावळीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार हाजीर आशिल्ले। या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री शहा यांच्या हस्तुकी 10,000 बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या प्रशिक्षण कार्यावळीक सुरुवात झाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यत्नाक लागून फुडारात सहकार, ग्रामीण, कृषी मळार तरणाट्यांक रोजगार मेळटले अशें अमित शहा हांणी सांगले। देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। कोकणी भाषा मंडळ, युवा जैतिवंत दिवचल आणि नारायण साठे वाणिज्य महाविद्यालय सरवण दिवचलच्या जोडपालवान आयच्यान गोवा युवा महोत्सवाक सुरुवात झाली। या महोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। राज्यातल्या तरणाट्यांक एकठांय हाडपाक तशेंच तरणाट्यांच्या कुशळटायेक प्रोत्साहन दिवपाक हो गोवा युवा महोत्सव उर्बा दिवपी थारतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। युवा महोत्सव म्हटल्या उपरांत एक युवा चैतन्य तरणाट्याच्या मदीं सातत्यात आमकां दिसून येता। पुराय गोंयभरचे युवा तरणाटे हे सातत्यात ह्या युवा महोत्सवात वांटेकारी जातात। आमी सगळे जाण फाटली गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे कोंकणीच्या मळाचेर शिकपाचे, बरोवपाचे आनी साहित्य निर्माण करपाचे आनी संस्कृताय जतन करपाचें काम हे सातत्यात करीत आयिल्लें आसा। कोंकणी भाषा मंडळ म्हणजे अभिनंदनही करता, अशा पद्धतीचे उत्सव उलयता आसतना मुद्दाम म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवनूय करप तितकेच गरजेचें आसा। खरें म्हणजे आमचो नाटेकार भाव कोणी आसपाक जाय आसलो ती तेंच्यांनी दखल घेवची, कारण तो दिवचलचो पयलो नागरीक आसा, ताची दखल घेवप हे तितकेच गरजेचें आसा। आणि सातत्यात म्हणजे प्रत्येकाचो मान हो प्रत्येकाक दिवप हे तितकें गरजेचें आसा। हो तुमी घेवचो हातूंत तरकी मागता। राज्यात 1 मार्चासावन कार्निवल महोत्सव आणि 15 मार्चासावन शिगमोत्सव सुवाळो जातलो अशी माहिती पर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक केदार नायक हांणी पत्रकार परिशदेत दिली। हे वेळार पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हेवूय हाजीर आशिल्ले। दोनूय महोत्सवात वांटो घेवपी पथकांक इनामां पर्यटन खात्यान जाहीर केल्यात, जाल्यार राज्यातल्या 6 तालुक्यांनी 19 फेब्रुवारी दिसा छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळो जातलो। ह्या सुवाळ्याच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तीत वांटो घेवप्यांक इनामां फावो जातली अशेंय संचालक केदार नायक हांणी सांगले। Fonda will have a Shigmo on 15th of March. Madgaon will have it on 16th. Mandrem and Kepen will have it on 17th of March. Shiroda and Kurcharam will have it on 18th March. Darbandola on 19th. Kalangut on 20th. Vasco on 21st. Panji on 22nd of March. Mapsa and Sangay will be together on 23rd of March. Kankona will be on 24th, Pernem will be on 25th, Kumkulim and Valtoy will be on 26th, Bicholim on 27th, Sakai on 28th and Purvari on 29th. Along with these two, Shigmo and Carnival festival meeting, we also had a meeting of Shiv Jayanti, wherein like last year, department has decided to support various committees in Punji, Madgaon, Mapsa, Marmagaon, Fonda and Sakle by allotting them 5 lakh rupees to each committee so that we can have our Shiv Jayanti festival on 19th of February 2025. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।
उसे पति के साथ कंधे से कंधा मिलाने का था जुनून, और ये जुनूनी सफर नहीं था आसान। आसानी से जिसे सब हो जाए हासिल, फिर कैसा वो किसान। उसके पैरों के छाले उबल पड़ते हरदम, हौसलों में जुनून और आंखों में है शबनम। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की ये है मिसाल, प्राकृतिक खेती इनकी बेमिसाल। धैर्य और जुनून का अनूठा सफर, ये हैं भारत की फार्म लेडी पूनम जाखड़। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 26 जनवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर।